oni ada for mama enchia o na mema akwa aba na afenso mema wo Africa pa enen so bode na doma kan ye ho amaboni bia kan ne da so temkwam a na ye de aseda ye ni kabia na ye de ma otwedi ampon sadre ye bre aso si ye de dwumadie aba be kan ye nsa nkofo brabo mu nsem me de ba eba be dan wo na enne abrantie bi de na asem aba o kire se sofo bi atwine dia ekwan o de fa so ne se be ka kire okra wonyinni na sofo nso de nka ntwidie de nka wo de fa ho ben sofo na ekwan o de abrante na fa so no tese odwen ho awonti ase na yenko ne nkonkotie emu nchiremu ne yenhwe ekwan a sofo ne bi e de nkofo e fa so ejom sika yenko nkwohwe ne efe bi enya afuto ne ba ya to ankomo twetwe no eso oya wa hwe Jimmy kom shemse ya e wo de be perfect to aso e nti mo na sofo ne ka asa e no ka se me no mo omo asole wa so asafo nanim pacha e na ka se wa hu se ukura poma pacha e na onso gitum se ampa mani ha me ena sorry for give budget so ye nyame nipa wa ben we dey see nyina ka ben e chesa to aso e nti wona obo mpa ma me no ka se watwam nti no na me hwe ne mo se bia watwam dia ebedi be bosume ne akiri na ensan kakra masen hu ensan kakra nti still na se bosume no achi na de tia na tie nti na wole na metai ko ho asole nti me san ko bi no ye cancel na me ko se papa de me na me ba na me se ni se mani no but which de oye mama ni nyina still na da so ha me eno mama kwankire se mento ade se na ade se mla ade se no ene de impact mama to carrot ene kakumba ene wase me blend ya kai menum ensuo no me yene sabe na watwe me enum yensa woni so be da ho ensa be ba pacha internet so me ye me hunu hwe timisan ko hobi na me kompa bo wonti kanso bia na me ko hobi timisan ko bi makan still na me hwe eno me ne ma me kwa na ko ye eno no so ka sadia o ma me to ku bensu ena oye obompa egusu no se me so na pa bia me fa bi hohoro manim na just me beda so a me nsa be fa bi hohoro manim nti me ye na mani ase eyi nchine nkaka akra nti me kwa so na me bona mani ase sei mani ase yi nchine ose nkaka akra be ko eno so me hwe ne musa anko ayi nchine kwa pacha timisani mba pasan ko hobi mkanso na abiem nti de na ekoy na no ka chima pase ne ba na me no wase han no wase ne bande wa bele pa because we hunu se nka mama ya le but mesunsum eden enya san ka samle no ebia nka de asinye but nyame nti ebekọ na ma fase ye bompai nti wo so mama ko to insuo bai votik mienu ena wo shira so mama no ka se nyame boa na ye ebranda na me ko ho no wase Wednesday me mala sole me ba me meje Wednesday me ko asole no me kwai no o ma me votik na ba ko ani asesa aka na wase de ani asesa no me mfa eno nsra me honam na de wani insisa eno menom eno ya me nti bibia ba kama eno so me hwe ani mo menom ya ba bosumini sisi akwa me kasa kakra bu ho but na insisa bia ma ena no me jaye nti me ho no na me hwe TV so na me nya sofu bia so ton eye drop wani yo ya oba obema na pacho emu bi edi wa ha pacho yo nti me wona me koye o kire me bia menya adroni bi na me ko ho me ko no busa mi sky wo me ho ena me sky wo me ho yesi ena wasi sua entino me ntobi me sky na na se me hotomia na ma ba be da o masi ena me to eye drop but me Kofi na ehwiegu na kakra bi na wum nti me san friend say eye drop no be duru fi ni say na ayo ena wasi nyame boa wo be kuma so be kuma sia me san hia no nti dei na me ko no me boma me amane na 700 cedis na wo me ho ena me de koi ti ko duru ho anwumre no busa me sika se na wo me ho a me di be hu na me so sika wo ho yesi 600 cedis man kan nyina no 600 cedis de iswa me be hu sofo a 600 cedis na me ba be hu no ena me sika kala wo me ho anu me kwa ma me na eboa me ma me bae ti ho me ni nwa keto na koye ena obusa me din ena obusa me nwa na so na ye boy din kire no nti wona obompa ye mai obompa me ayi no ka kire se eni be bia sa e hawe nyina efiri wana yesi da bi ena wo se efiri abusuam na nka efiri me so a nka komi nwa na me ne kwotena ho me ne ko ho no so na kire se mete wasi ya ba bia mokoye yesi how no free papa eho neba ena wonso akofuru maame ho so for na me hu no TV so no se efiri yabusuam but wantim se maame ana ne odi ka no so yesofo pacho odi kan sese ne odi ka na koye osifuru papa abusuam no pacho ene na ye malam no ye kono ho no okay ena wonso ye sofo pacho ti malam se efiri papa ho sofo si efiri maame ho pacho yo to aso e nti sa sofo no o ye na o se nkefiri meso anka ba menua na me ne ko me ne mia boy ba ko ne ko ne ho eno o se nkefiri ne so a me so anka ko menua ne keto an so nti o kan sa na ye mesere kakra because of say medical ko ba bi ma obi aka se na achim to no kan na se
asem hu ne se o daada me nti wono na menua ketwa do busa se obi ani ye ya awo ya busuam nti me yanka me panyin me kasa na menua ketwa no e kasa na bone so mi ano woni panyin na aba bi no bibia ani o ma me kasa no se an menua ketwa ba akoso opose nani ena opose se an ampa because hu ne se en yale no ya busuam nti wona menyi de o kan nyina ndi ena o ma me eye drop ena o ma me in so by say spray VIP spray bottle ni bim ena wase me ya me hu mani na the ice eye drop no so me fan so many so ena oyi hank ma me say hank ni so me wi a me fa hank ni pepa manim ablebia na homachi me mompae na ebeko na me se wi ena me de scan man no ena ka so ma boneka na wono krampo no enye scan no hu about yale na ekwa ehia nturi enya hwe me fa scan wo me ho na man sa na me wa boneka say o se aduro no kan board nsene de me de scan na me de bae no eto anu so aduro no mu no ne kase no ma ha ne eye drop no mu ana na eto akase ma pa cho enya kase enso krampo me sabetimi amwa no ena ma me nku san kan se nku no so ya me fa me ni achi internet me ko no me yusu aduro no be na wotwe no ena wo frame me phone so o jime number o frame me phone so busa me kla da na me ka kire no ena wo se yambo Saturday me fa me yam to na me mompae na me se wi unti Saturday no wo frame se wo hunu se bibia e kama nyame ayi achi ne se me hunu ade na me se e me ye bompae ti edi be na wotwe mi no so na me nsan hu nsan bia nti na me mfani bi nti wa no no frame se ati se na maka se eye nti no na me hu asto na me hu nsan bia nti na se afedi me obusa me hwe kura na ye me hinsa me yi na no nti me ka kire ma me se ma still na pa no sei ni sei me nya me hu nsan bia na me se wa gi sika di kwa ya ko ina akwa akwa sika no kwa nti o wa no pa na san frame bi me se meni no wa hunu se ate na sisi ate ana na me so papa de atia na ate no se nya no frame busa me se tete me se eye no ana me se on so busa me se me ho ye ntimi nga se me ho ye but meni ni de atia na atia meni me se wo de adu na ma me nya me ntina kran kra be ko ana ne bufu no wo se saade awate nya mbo a Friday we ba kuma so ba me mfre no ana so be frame me na wase a kire ma kwankyere no ma ye nti Friday no frame me ne kwa ni be di Christmas ye na ka be ye fa se 2 days beni yes December and o frame say me bakuma se Friday into oba into jene kokowa kase ni bi men to dia so pa ne yiri atwoba na pa cho David into kan o san kan bibia kan ho na ye ne mamie no bata ne me wura fi into kan na me bra ba kwaso no was sofu we de anhwa o de kodi bronya into me kwa na me sere enti call na me ne ye no me use iPhone enti me nsako bo top woman na ye record no kwa man sheda into obusa me se o ye record na me so na me nsane boss into no kana nko se me ka bibia kan ho no wanka no so de me fa jeni no ne de o ka kire me no enhia na nyambo a Friday o bakuma so ba record na jo nkwa ya me bua na oba na me de ahia no ntina me brand wo sere me brand se we de kwa kodi bronya o de koma na ile de bronya na me ka se we de de ka kan kwa de obo because what can you say me hu nti se bia me kura me mfa hwe ma ntina me hwe ni mu kura se ko be frame but ono so wan frame bi nti me wono mo fa ba ko so ni ha se watu kwan eno ono so be fi oba na obebusa ma akiri me mase na ma me chene se ni se na he me eno so sa de on so de meko o so fuma me bi ho wo ya de for de meko na wa bom pa ya na me see you nti wa me hia no ene course of ma me no nti on so hu me no ka kire me se ya busu mo den pa na hu ne se nkofo bibili pese o mo ye me ena mo fa no so ka se o ne ya mpa busu ande onim se mo den ena o ka so betimi de nsa to me so bom pa na me se an ena o bom pa ya no ma me to bom pa ma me no busa me se mani no eya na eya me ya na me so enhye nya me ya de bat bonkum ne ho na se ka me kakla bat no kwanye da bia ena o se wate no so kire ma kwanche se me nkoto odiaba na me nto carrot ene michingolo na me da bia me wi a ebedi be na odiaba na yewe pacho ka si odi yewe ho enti no se mi chini ya ma nya bia ntinto na ka so beto bia brembat wa anto ama nti carrot ne eyi nkwa na mewe ewurade nyankopon agrofo ba mi adi ne eni o odi abazo ye odi ohun eye dua bia emwa bebre kura timi mfase o abo obtimi fase ekusie ne sa pese o pacho snap ya ba no kan na ma no afom snap ya ba wa me o be ya me aye so fu ekwa snap ya ba snap ya ba de se bebre abu no odi ya ba de we de ye wura no so fu mon kafra we de ba choka bombo no ke eto akọ ayi mikrom na e branch be waso demo fa che why ya kari kura
Yetio. Nti snapia ba no say me chini bre ansa na menya bia tontime no kra menya bi wadum me koye de opoku trading nchen ho no pa chwan me koye no na o ma moto man busa me say me de yeda na me so say ni ha menti ni obi na se me ntoma no fanya akwankyera no say nipa no ka say me fangu mani so a ye fangu ye ni so ntima menye na me see you nti nipa no kire me kwan me fa so awi so de me koto aduno no snapia ba no na me see you nti no me de ko ma me no ene kalot no ne michin golo no bompa egu so no say odi aba na snapia ba no osma me nye we bia nti ono abeto bia bleme ene o se metimi awe kakumba na yi no kalot no ene michin golo no nti snapia ba no ono abeto na mo na wato bia bleme but ene wa antama nti ka se de me nkoso na menwe kalot no ene michin golo no nti nya minti kakra bia de be bia no meni so be kalot de wa bia gu yem pa chama we fa mabaka kra be kalot no be 5 in cities 5 million carrot to go 5 million. There be a me to 10 cities there be a the worry carrot to be more to me chingolo se me chingolo etawo yem no asemo to aso nteno so me we ya na nsan bia ma last time krampo na asemi sentie program go radio so na sofo no e ka se wa hu fa bia no fa number no na omon payment me fa number na me frɛ na me bo me din kire no na me ka chen se ni ha me o mani no se me din fi se na me bo me fi kire no na so me nyini ntimi wono ka se sade ya nyambo no panka me hu na me so ba bia me wono so de mu twi kakla me ntimi ma na se sade ya na me sade me peka kakla ma na wo de abom pa me no se yu tini me se ne kakla nti owie ye no ka so wo asole ya adwuma owie a obefrɛ me nti wo frɛ no se wo hu se me kla wala ho nti no o kire ma kwanche se me nkopɛ tame ewu ene ne nchene ebu ni bi na me no na me no na me kada bia me fa benware bibia be kama nchene so me di me ye hu saa be na otwemi no man se hu san bia na me fa na ka kire no se saa dia nka me mu ntu na ma mra ho na me so me ma me na se sei o ma mi ska se sei so no ska yo hu nyina asa ntimi ya mu na me ntimi banka ma me ba dia nka me ma me ba na o se yo ntimi ho na se ma company saa akwanchen so na akwanchen na ase ne mana me gine bi wo ntam bi so no anga na kaba still na me hu hwe na me ka kire ma me se dia yende me so pese me kwa adwuma because they say no ona say wo hwe me na te hona da bia me giska to bia me giska na bu afu ese me hine hu ska nyina nti saade a me so pese me kwa adwuma nti ne disi man te bia sofu bi ye mpa ebone na me kobi collection mpo me ka se me koto collection bia mata me se me to 10 cedi mo se me 20 cedi akotum bia me ka ska mpo me to me na 10 cedi ni shembotum e wo so a me kwato tents na bia mo faisi ro me se faisi na meto no na nka me tents na ikes ka bu wonam de tents na akotum na ka faisi hu na ebu ho a me hu no international na odna mo na no obi na mo oboaboa wa na se pacho de bi nam dia pacho me hu no ade bat me hu yemitum efom sei no me hu ase esumu ba na ade sa so me hu ade sene ade chinye oh okay nti ade san dia me hu ade ka class ne se ade achi no nti ase na eha me ebu okra me na mkra mpa nso ho mo ansema fam na ma tietiem na ma hira isa de obi anim se bia bi se ne ha me nka nkire obi nti obi wonti ase na ma yese de ma hyeda na me tiem no saa nti ase me kompune ha me ka kire ma me no nso se de wa bele wa china ne hu sika nyina asa ti fan se na nsinya kwa mpo no achi ye na me ka kire no me kwa adwuma me excavator adwuma no me de machine ko man so side ho nti me machine ko ye no na fan se de me ka senka ye kakra mitimi ehunu akire kakra but enye kre na me se me for so ye adwuma because machine fi akire do nti me ko fa machine na me ye adwuma no me de machine ko site ye kwa ye adwuma me zuru site wo no na se afede ase de ebo esimeni so ase bibia ifita ma me but me hunu manim kakra nti me ko site wo no mka se enkunyamvo ade chia blaking day nti me aba ye adwuma nti Wednesday ye ko adwuma ko na me fa machine na me be adwuma no me yese na me de aso ne be bofo ma ye adwuma na afede ase me hunu fom wo yi nti na force me ye because manya ba ne nko ade machine me na me fa machine e de akoso ekrombo e wo se me force ye because matine fi ache but me ya na se o ma mo no mo hwe no mo sa se me ni madwuma nti na me nua ba akoso tale me nche won so woni madwuma na kakra machine na kakra nti no woni me kakra na wo se de me ye de o mepa me yo nti site phone na kakra bufu ye e ma ne tutini esi free machine ko jina be se operator na wo ye adwuma na woni madwuma e na yakofona ba we nyina diesel kwa na wo waste no nti me tesa no mo se me pack machine no na pack machine no nti wona na nke wo se share adwuma ase but no ma girejina ho mudi nkomo nti na me nim nkomo kro mudi but ma te so mo ka operator ho asem e na me flare site phone na ka chene se na ha me na me tu kwan na se na aba nti saade am se me kofie na nke ye kakra mpo na me ya ma se me de be adwuma but ase me sabe tena machine so no
say na me say hunu nti pese me Kofi nti wakwa no munyi ne bi kura se adwuma na minim nti wona asama bufu aba me munti me fema me say makasa on say me ba ya sen apa me say me mele because me say me tena machines no me make mani bele sama no so ase ne bu afu say me da bia me company say mani say because obi ka kire say obetimi aboa ye mfa 1000 mla o so be hunu 1000 me ka say no krampo no wa me yanko but malama waje ya ponchi sanji is ka be 20 million o ma ye ko e bi so na ka 1000 wa ye so fumpo ko betimi aboa malam so de ya koye no so se still na de kosi ne kosi ntina me bu afu da na next day na nyima na me fro ka to kromo e ba kumase ntimi baye no ya wada yi ena ma me ne de me ko oton ne ma okrom ntimi ho no ofle me se me ne ho ba bi oton ne ma no ena me ko no ntini nchen wa papa bi ho oton ties woni inform kakra no ofle me ntene krampo no ne 2 days ye me ko no se de na ha na me se me chechire mu chense mani na ha me ena wase me mompaye o ma me ayi bi se me mompaye ngusu me nka de ha me bia engusu ntimi kan de me ha me bia gusu wie no ena wase ade ko me hwie ngu efom me hwie gu ho no ena obusa me se na me ne ma me na ko ena wase ade ni suma ena obusa ma me ena ma me se suma on hyede nim ena me yi na se suma me nim suma se wa kwa gye bibi aba efie ana se tumi bia ba fie a ida se ebedi munya na se bia betumi abom no se ha eno ni suma no ena wase suma ewo ebu ma me fie na ena ma me so anya nam so ebu ye fie because me na ma me papa me chese ese okom emotia me betini din ntino machi se no okom emotia ntino bi suma ena wase aha sa na tie ena obusam se ade na me hwegu fam wono same si hwegu wono style be na aye square baako ase baako me nsa left so ena mienu so me nsa left so na baako me na aye square ena wase aye se buchia nti aye na doso but aye nkuku me nsa ena aye square na ni nyina akwa hye mfinfin ena wase e kire se suman na wo ye fie ho no ba bia ye chini bia ko bia suman na so sene ba be ko na yakọ ni nyina nti ma ne bu afu na aye papa no ana se na maame papa no na yi ma se ni suman na no mokom no ana se mo che no mokom no ti se no magya ato omo enhwe omo bi me kom de wo mo nti ho ayi na aba me so no nti o kan sa no ena me hwema me na me so hwema nim nti ona me ye din ena me to ena wase saade a akere ma me akwanche so nkoto enema bi mla na se obeyam ya na wa yam nti busa ma me se wo ya na se bia wo tisi ni fie bibia sia na se papa eba ni fie a eni beje na se bone a eni beje wa so se ne ba ho beto no ehia nti on ye do ba bia woni nti akere ma me akwanche eya ya woda na ena ma me so le ye ne ben market nti onu akoto sa ne ma ne nyina bae ena ma me eduro se edu ne amvoa obusa busa me ne ma ha me se me so dae be na ya me so ntimi tie dae ne mbu kire no e ma ne ka se okay nti obusa me se me nan e mi 33 ena me se ai me nan so efiri se me ni shaase no da bia me nan ase dia anansi achime no efiri de na mu se me ne me nyina be sisi me ka se nyina ase anansi achime ena obusa me se ai se na tie ena wase na me nsalam se me nsade atams no e wo ho a eba 11 eba na ebia ebeche ansa na aba ena wase okay to ka sa dia menye eduro no mamaduro wahyehyɛ no obotu mu no wase menye sa eduro no me kwa afia me mompa yenso na me nyusu ebia me pe obi asem na sa nipa no efiri na ekɔ wone menye fine bi na se won tae ma me nkyem bi mama ne ha me ebetuma sa nipa na ebia owani bone na se wosunsum bone ntina won ma me nkyem bi na me se wo mate problem bi en ho nti eno ne ade enra ye wada no wode ma nti okase me use ade na no be mbasa nti me hyase nyam boy enra eno na me hyase me use sa eduro no nti me use ye no ho ye mbasa nti ma me se so ton ne ma wo krom nti na se ahomache no okọ ho okoko no oflame busa me se oflame ka kire me se ti se oba ba bi oton ne ma no krampo no obi de kosuam ye nsa begu ba bia oton ne ma no nti ono ebe okosie ne ma no wanya nsie ne ma no kra ho mpo nti asan kosie ne ba foforo na me se o mate nya bibia nti ba se papa we ni ade a ha me ana se de mahu ewo me yale no ho ade no obi so obehwe na nka woto boase kakra na ade aba ha papa pacho ono enura mpan se yawada yana oflame sa tam so medi kan aba ha yawada na yenura o pacho enura yae ena ono so me busa no ena wase eyempaibon kwada ebetimi abo problem ni ho me ka chense me de baba bi sei ena wase problem ye no de han eyempaye de na se so fun kwade ya problem bi ani ho minuane ya esi o abrabom no ne edi kan ne meka ne se kafra fi se edru ba bi sei ya na aya ahomete senka binya enempo na nkate se wani no onye no pressing pacho David
na ayaresabia mates odi akọ malam asofo omo hunu fem omo hunu soro ne nsinzemu nyina odi akọ ayaresabia nso akọ doctor pacha me akọ ayaresabia me ensa kese baako na faze Africa so de na kese na Ghana asum yakọ kese baako na de ka won de private ni bi abani bi yo odi koye no omso ani ne de ne hawo fanse Africa so na menshira ntika sani ntini pa na me ne ko na bibia ne o maka kire no but Ghana ha de ne me koye no omo hwehwe me ne se bibia o me ne so bia he kama nti o ma me ko twa scan no papers ni na wa ha nti mo ka so mo hu hwe but e mo nwa se bibi anase mesi me hu na di nti sade na me ko sa hospital mo de eye drop kwa gumani so at once no mo de gumani so no ase me na me hu bibia bi but di be ye wana watam na afida se me na bakle abakra me hu ne makakra de but ade san na face asen ateko eno mo sinye eye drop yale mo de space ni bi nyina hye me sere me ya ombe me text no ma hwese bia efri mania but mo sinye bi enye mani no e ma mo doctor pe ni kura be hwe me Friday no pe ni pa wo hwe ni yale on still na mo hu adekure ha me eno ma medo sa dia me no medo na kan kan ti se bia yale bia ebekọ but no so me no medo ma ne san me hu ni san bia sinye wania na say your test out do hwese bia na pressure ana bibia te sa e wo so ho no ma nya me text but hospital na kan na medical o me me text o se hwe ha me na hwe ha we de no ani nso huna de ho na me ntia se no patro wati ahwepen amwati kwa bo ho patro David wani na nkasa sei ene ye wo ani no patro mani de enye me hwe atams kwa mbu sam se bia ayo ya enye me hwe de yan nsem mi hunu ade yi no e sha se ne se no na se nwa akra atams na bia ade wo akire pa mi hunu but e sha se na se e ba nanim akra kafe ade wo akire pa face na mi hu a na se hon de ai se de e bo asi wo hon na mi hu ntena mi nwa akra nti ase e wo abosome na afi de na face mi hunu bi na se e ba nanim akra sa na ye me darebe na utaso da de man se e sha se nde me ba Ghana na me sumbe bere e bit me ba ya no me sister ba kwa man se onna me ma me de na chi na atams no me tu kwan na me tesi wawu nti atams na me so da ya me ba fi me so da ya se me kofi ha me hu no e wo da yim sa me kone bia mo fi na me bo bi nti no se me bo ma me ama ne no so se me hu da yim a aya me ni di na tem na da yim wo tumi no akodo obi atem nti da de na me so be bo metumi aso da ya no na bia man se last time ko se me so da ya na me nam baby e na me ne akola keto bi na na ekwa oba akola keto ma se afi na waria nti media akola nim na me na akola na ko nti me hu sa se machine na me de adwuma ni bi ye adwuma enwula bi ma me se me kwa akohwe adwuma ni bi nti ye ko no ana infutu kwan na hu se obi twi private car eba nti kan no de ba na kan na speed wo kan ni mpa nti me fa akola ne se me de na ebo me bo nti na akola so se me mfa ni nso wana nti de ne si ho nti ho na kan na dim ni ka be twema fa ye nchen ba tan me se ya nipa ni twi kan na se misuro se bia wetimi de kan kora boy nti ho no de hu ya so sane kan san eba a kan na ode ba no kan na mu no nti mu no nipa na wotwi ni wai be ma ene ofiri to fom ofiri to na ko solie adwane kan ni mu nti wo so na gate no ebo ne so kan na mu e ba mu se moja ase wawu nti da yeni mu no hu se ase ma miensa bi o moton ade but de me kan ase kwadu na kusua na ba akoka o me miensa but de aka ne me hu de na so no nti ba akoka se yete ka enya accident na se moja gu foma lotto number ay ka no number plate no lotto udi nti omo kan da yeni misumi hu ni omo bobo e ma no mo ton ade mo twere gu paper so se omo akotwa saa ka na enya accident no lotto number nti omo keka no da yeni ma na mani tie na me flame braba akwa me no ewo ho ka den se na da yesi na maso na ma bi kwa lotto number ka no omo ba ka number plate no nti wona me boss ana number me kai number ni nyina na me bobogu me phone so de me frɛ na ye Saturday nyuma de bachi Sunday se bia me wule mfinti me ye Saturday me frɛ na car phone so di Saturday no Sunday no mo bra na ka se lotto number pa me nkotwa me hwese be di anti Sunday no mo ntwa lotto ntuma nkotwa Monday na me kotwa ye no ena mu two boy nti me ka kire ma me se ma da ye se na maso ena ma me se bia betime se nyankopon kwa nka bia ba me sika atwa adwane di na me se ma ntwa lotto ne ka lotto no ka me twa no 10 series per ena mu two boy na ye 5 numbers ntine mo akra ebo so me so da ya na bia koto na me kwacha ase me kwache koto ntime che koto no me che koto no bon no me nsani faso a na me nsa bonkum ne yesi fom me ho an se bia ni fa na me de che koto no aso me nsa wo kame na bonkum ni so yesi fom no aso me nsa kosi koto bon ni bia no so kame na bi so me bia me na yiti no hoso koto bon san da ha me na so koto no sen kame na nti da ni maniti na fe me nsa ba kono ni fa no ene na ayese okoto poni ono
Baby ansa be fa bia koto yero na koto ka me ntini se kwa me ka kire maame but koto obi aka kire se wo ka oboa onka ne mumochia koto nka onise abo bi ha onise bia beda waka wo ya no ochia wo ti ya na koto ochia wo to aso e ntini no metime na mensa na koto ne kaya no mensa nifa na ye me ya pa na me ka kire maame no so nya hwe ye mompa ebeko ntemu sa so me san so da me so da no atams me da ya me ndum radio wo me dem nti atams ne bia ebobe 11 kwa ya program bo bia sofu bi baso no bia obompa ya nti da ye no me so da ya asem wo fie kesi me telo man fo so dan wo dan so pa na se prison for gate bi dada no da de gate ni bi but uhunu obi wo dan inside uhunu nti da ye ni no na me hu se ma me bia ase wa kokko pa ni trinwi eguso na ne to aise wo onyini eto ne to na se aise man se wo onyini to ai wo ye onyini wo to wo man se plemri ne to ne wo ena ne fruits ne ba ne nipa kwa se ne e friend maame wata ne bi okay nti da yiri no ena ase me hu ense me kɔ ne nkyɛn nti me kɔ ne nkyɛn mu se ase bibi aise ntoma kata me so nti me hyɛ ntoma ne no bituma ne hwɛ so de hu ne wo ne ngolo ho no aise man se plemri engolo ho na me aise ntoma na kata mu bat na me hu se wo ngolo ho nti da yiri no na radio na me ada no na mo bom pae nti me te fire wo da yinim ase de obi bom pae ma me no nti fire no ena ntoma no efiri me ho wone ntoma no ade no de kata me so ne firi me ho epie nti wona wone de machi wo dan nti na me so me pese me dwane pie wo abonti nti gate no we dru gate na gate no yatum nti da yinim na wone e ba me so oba me so na me bra ba kuna me di nachi wo me di nachi no oye me bra ba ma me di nachi oye ba ma ena me mata no omo begina wo nachi no mo timu fre wo ne se wo no emra ba bi omo no se bia wo na adwen bo mo so na nka metimi adwane afa wo ne ho nti wo ne so ba me so bia radio na adwuma na sofu bi wo so no bom pan no me te fire bia na se wo ne be me na se ejabi aba be bo wo no akonachi nti wo se ase wo be kame bia wo be me bia na ma te fire nti na minim se radio mpo minim se bia empire na minu ya mo bo mi matan ne me bla na e moment wo so no mo ya de bia mo bia se wo no adweme bo mo so na nka wo no asa na nka metimi adwane ya pie nti wo ne be me bia na se obi aka fire na wo no asan atwene ho asan saa na da manite ye nti manite me bo ma me amane ye on se nya hwe ye mo mpae today na ebu amesu bebele atams de amesu pan ya na do so ye de me hu me sister na wawu no ewu mu no abuza for said in 70 kro no anodin nenso nyame tiase otumi ade nyina ayo fisi a doctor for edim fidi ahodo nyina hwe yenu abe me yani omse ha obi anim na so yenu abe mananka se nim se bibi ha no Lawson FM onu hu se nani ehuna de yi sa o se shase be na se ni pacho ma se shase be last year be February to March mo na shase first day shase kwa be ne fa so bae enyame ya wa atams na me obi am pegem kakra ya TV game boss de nti boa me bobi ya me na mfo ye boa na se boa ye me se wa hye me boa so wa hye nti me ka se go ile me hu kwa fa so show so e bia me ni mbo ntine bia wa hye me na me ka sa but na me wa kakra nti o wa atams no me tare ne bo me bobi ya me hu se wo hye me ya wo je bo no kwa me hu bo na se afi bo na players ne bo no bo na be ye ketwa me hu players but me ntan hu bo nti di me wan se me no obi bogema na wa hye me nti me compare me so me boa e bia o mo hye me nti o ta hwe phone so ba o pacho menshira nchefo so sa na onkoji oka excavate onkoji obi asika so be na adwuma obra wa anya de pacho de bi me na company work na me ntimi film ye na afi na me ye de galamsey bi asem na site but me nyi obi asika se na onyi ni se bia galamsey a ya brain na wakoye bi na Ghana vo nyina bodua sa tam na sha se na me ni ha se ntino menshire akola Côte d'Ivoire pacho ehoro de into galamsey o ho mutu bo batene kwa no me na ko bateme ko man koye no na me ye meton product bi product be for de biara product man say ebi ni ebi daminsa ayese ebi ti say ebi ayese watch eni bi ayese roland na ye on ye de tueko pacho akwa bi de bi ko tueko so o rensa wo mo obom ye de to trog so enya no bia pacho menim say akwa ndi ni bidia na sa product so o moto o mo ka se wani nya timiti ani pacho anya no bia we de bia we sin makoy obi adwuma kwa na ne bi da nensa
I say watch almost so as oh yeah man bla a table and so ugidi patch put that no me chesa say oh yeah adwuma ne bi dancer etimite breso ampa patch I used to be the intime and eye adwuma pa patch I na me koye so fu bi adwuma ewo kuma say ya o so fu a on so scapa anti de ne bi danensa na me master bakobusa no so obi na de fira bro chire be che no intime me hu we me say ampa na obisa na idi akire patch put that no ne dancer no patch David me ba chewo adawonsa emre beze ni patch we de na nsia kwa na me to me nsa na o box um na patch we me de ya me toye na me na nsia na me yusu ba sa tanwe na me ni crash asirada me ba ga na ya na me yusu ye etu yusu ye ndem wa na abo emwa me bia sa de me hunu emwa bia abo me ba je se onanti a e bia man se blanca we ble no anasa o ye adwuma bia din a won hyeda mlekese o person no ba hia a utibi de tonza eno de enka hu bi ene ka me kwaji bi oluma me ka kra bi no mabre me kwaji bredru atumi sa ne no ba ne kam tochi wadwane furat ni kwa de mo bebele ebu ho ha se bia o sakra na de to insoma etimi digest inso no na bia onoma abele o yare na sakra ene bia wo vegetables bi na bia ho na be se ya wo de inso no petefete ho se be ya ense entem eti wo ton ana so do bia be wure mana facho no bia but eno we di hu nkomo achi be se bia o pay product say ni say obaka so be yanko ade a no no abehye wase facho ti wo ni padodo no a wo de be kro no awo ne ehwetu aka facho de we ni yen fani fanko but we kan chire obi ese product nti bia se o to de a business obetimi ade ho dance a chire obi so be to bia nti bia nipa ne to na bia wo de be na adwuma se e bia wo fan se wo ye adwuma bi na wo jai adwuma na wo de no aye adwuma de a no ma chire si a obe na ton na wo na wo ton no na nyeska facho na wo ye det ko divu akasa mu nte french e de na ton ma o mo ka o convince mu o mo ti ase ende mi am Ghana for them no mudi nko was product say obe tobia no ma chire kwan to an to bia ma french for no french for dey o ma krum for ton bi ma wo ntimi no mento mo kasa ntimi mi krom ni bi ekoye twoba e wa bijan na ono onte boy kasa no onte ba akokra eno so ofufu eno enkwai no ebi aponche nkwai ebi a odwai nkwai ebi a nantwie nkwai bia okra nkwai yemfa ne se bia krama nkwai eti se obana oto fufuo ni bia no aye san bia oto bia 5 yemfa se Ghana scam me to 5 cedis a na wabusa se ne nkwa no la se mula ana se be la ana se ku la obisa se wa no ote sound run e open so on ente kasaro enti obi o bo sa la se ku sa la miau let us open okra la wo ero e kramai ana se mula junam na chese baby abedura wonti wakasa na odi bi ayi wonti menua yade bi aye serie no china odi chine enyina wankasa wa hu se sebe yare no so ate kakrakra pacho David but nam se ana omokase nyame ntibe no ya me agide se ebeko ntibe obusa me se etise makase nyame ntiye bompa ebeko ntina bu a first no se bia the chance nyina kwa me hu nsan bia because as a day in day after na dey achieve say me gina car kra ho a number plate no man ko to pa me hu number plate ne da hu se bia number say nti say me ko to car na se na me hwe number plate ne nti no ya atams ade am dey check pa ebi kwa me metu no bia fro ka na obusa me say bia o ma mo ho what me nchen but me hwe ni ma me hu no but me hu se me hwe ni din obusa me say de nti na me hwe nti me ka say an me Kofi me ko busa say bia nipa be edipa we hwana na me ne kasa ne bia de ram ne nam na kan say bia ya asumasi obitimi hye no obusa me say ata o mo chese no abomi din me ka say bia me hoye but me nim pakro nti bia me Kofi a de me na no obusa me say ma me be na echia me na ma me ne obusa me say me ho chese no nti sha se ne me nhyele hu nsan bia but na me say me nim se be ko nti obi agusa me say o nya me ntin kra kra ye ko atano wale pacho David 96.3 wow pacho David Jaffe nanka wasi so pacho
Etibra kato se wo papa efie na suma bi wo ene no gidi. Hono malam ni busam papa. Komeni na mente da nto busam papa se akode ye no kan se eja se ni se ayibi wo fie no papa se ahayampa na sese no ewo ho na busam se na wo yande no sese de na ma sore ni ntino ewo efie ha obia ensom saade no tuma pa na jitum se yampa na ka se bi waje atum de betuma yampa se ade cross aho yenu abeme wakasa bebre na yenso egusu ayi enhwehwemu ehwe kwan befa so a yebetumi aboa no fise na semo ya abusia mame esanso na wase na mema wakwa abasa oje brene kokohwe video no ebaye na ene story die chese de wi a asofo na amaba no azafo nko a chese omu yo hakra na wuchemu mu a emu yeduokron enkron na ye papa wo wan na aka no kra wa akire no kra no desi esan esone omuso se ya ma yani ana honoma asofo no ebeji sikadi wenye first time wenye second time na wenso enye third time momye ma yani na ho ne yehye obi de yesikan bedwa nanka ye beda edem so ne nan egu abontin momye nye careful pa ne ma yani na sika na ye nye pe baby papa ye benya ya yaresa ne nya ise ye de chinchin asofo so wo mu se nyankopon tumi ade nyina ye but ye kwa ye ma yani na ho ye nye careful obi ka asem a anye se wo ka ya ne ye de ye de adwen ama no ewo se ye de ye dwen ho ekwa akira ansa na ye tu ho anamo ye nye careful pa ne fa we anya futu me de besi ase da se ne ye besan so ehia na me ka wo se obe like video no a share na fe so a subscribe e de ama me hada so emergency Ghana TV mo so mfuna na akosua me na de dwumede e ba wakwem da se ne mesan so ene mo ehia bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.